Kirake twere kuriana no tongeria bwa gavana Meru Mutuma Ntwethinge rwari ni bethirite nende bakirania ngwathano yo na gavana Mutuma na kuwa batamburukia kemera buru hakiaria gavana Mutuma nethirite akirita mukana kira biashara mu biashara mora ukwirikana na kuthira nende akere kuingila biashara bangi ntere chemawa na we mukaririte bwa mauri ya mira nethirite akeria mantu ya kemera kiri muchemanio yoboka nayo yokwariria kemera ibwa sana ntubegembe ndaboro ni lessons na mwanka ruari antobara tuete lessons begembi bokinya 79 biashara para tayari bakwirikana ibarombete egwira aya kwendagia amira nthiguru ya Djibouti nyuma ya thoko kuonekana nthiguru ino ikwirikana ikendagia amira tani 20 no ende kuringana na mutongeria wa mantu megie kweyana maguri ima amira twe James Mitheka mweri wa 6 ndabwira thoko Djibouti tuku awa tani 20 lakini mwanka narua tutomba kinya wikia kinya mira na o katondo tutaikia thoko ne Djibouti ne tumini ati kurura thoko ni tagarira mbere kubwithia ura antu betu bakamenya no baikirite mira ni tagarira yeli tukaranthi twathithia mashabu tona tutumbo kamatithia antu betu tani yirithatu iticoki nyangara mendege na ibone abaita kiwango kira ministry ya Djibouti yombo itekira ministry yetu ni kuma mira kilo emwe mwanka tani 3 ukuloka tani 3 ikwaire no mwanka president we arunwe etekiri au ibo sheria sho ikuwa u tetoi iturabangirwa cia kinyira mukathe president nikenda arie na mukathe president wa Djibouti tani retwa Euro 20 ciomba kuthwanisho twikite Djibouti ruari tumitoka nthina kama Mutuma Ntwethinge atwanjira na ukuonthe athiathite mira ya kinyira na itucokia nkatho tugaria kiama mira ke unioni ruare tukwata report yothe akiabwithitie na tete kwa ambassador na baritie kinya na bukita independent president of Somalia bora bakomba kwa kiama mira tukwaria mantu ya nthiguru Djibouti tukwaria mantu ya nthiguru Congo kwina thoko inyingi ira twendelete kuingana nacio ta thoko ya Djibouti ta thoko ya Congo thoko ya Mozambique thoko ya Holland thoko ya Netherlands iuchionthe ni thoko twinganite nacio ori gavana Mutuma Ntwethinge no akuga ati tayari mira ni anjiritie kuthungirwa athiguru ya Somalia ukurukira amyanka ira rugurirwe no Daktari Mitheka ariuga abando ntobo botiranjiria akuruthika nonto mutongeria mugongo no agwaga tumiria kuruguka kwa amyanka ino president gukirukira National Security Council na araruurire border point 3 iwitwa Kiunga iwitwa Liboi na Mandera nara kura ingi kuraruurirwe thaimira ne weta Somalia ukilukira border point iunda wira mwangayo inga wa thirikari ku na nie rura kuria mwango karurwa batu kama kamati matarajio yetu ni ati watangaza mwango kurura President Ruto so antu betu bothe na subra tutekurura mwanka twita uchuna mira ka twita kuthangi ko barabarene turenda kurura mwanka tukimenya wauma murayo akwe mawa uri meme uri mutwiri uri ngania uri ntongania uri ciongania weto kinya ara Liboi na ate watonyithe mere ku Somalia no tonyithe mere ku Somalia na ate okariwa so kamiti ya kwani aritire ngweu ya kubwithia framework kana mutaratara yo antu betu ora bakinya Liboi bakinya Elwak na bakinya Kiunga na ate mere ya tonya Somalia na iba oba tonyethia na ba baire wambia shwatia Kumegebe North Betan Class Chabare